Na kajing pensakut selam jangan sorkar bansiu bainong ya ki nong trei asha ki baron hakelang gajela. Mentang kesengi ki nong ilam jangka Meghalaya Asha Workers Union. Kala doa jur ya ke sorkar jela bahkan siu mardor ya ki honorarium bat ki insentif bat ki wepat ki jingyo ajingiram ki bala pensakut la selam bansiu she ki nong trei asha ki baron hakelang gajela. Habakaran se ki lat pathai kubor hasilong press club. Ka advisor jangka kenhun ka kongsoni kharjana. Kalau ong bala bun benai ki nong tri asya kim syam la yo ya ke bainong ke bagi dei hok ban yo ke bala wanra ka jing e ya ki bakindang beteng ban tre ya ke kam. Kalau ong ba wad hadin bun sin baki nong ilam gila pensngo sya sarkar ya ki jing e namar ke jing bom yo ya ke bainong ke bagi la tre henry tat hadu menta kam padon ke jubab ke basai bat ke ba penhun mensim ya ki. Namar ha ke jing tri kam jong ki kum ki asya kim jukhen ya ke jing e kajing jinjar bat kajing don kam ban ya jengai bat kiele ban penbiang ye kajing don kam baro klem da ino wat tanggoi ru kam la kadai ke barit ne ke bahe lengba da kajing kiran sekilar pathai kubor ki nong ilam jongga Meghalaya Asha Workers Union kila kentu ye sarkar bagade ban pentikirano ye kerkom siu sheki bat lada ka neru kam urlong kin sebeteng pat deki wipat ki komiki ki bakham teng e ban penbor ye sarkar bagi de ban yo ye ka hok jongki ke bagila trishitom Jinsil incentives jong di Asha Koi dan di Bakato Kati di area dan Katu Kati PCCC di district ba sokut berbenai di Katu Kati dan di San Benai di suatu bakam long uniform kata kajing ajang kata kajing seal jong department tinggi tip kan jing AI ini lah ya persang dan polisi mission mereka kakak sampai bisa mabar yang tak cucu jom ka nila ni siya ilabo kada lain kakat na tari na bodat lain di siya jom kakat na tari dulu nang kakat na tari nila siya ni karay bala na kampoy kada na kampoy dun ki bro ka ki incentive so ki asya bro ko ke state ka magin siya ni karay mangin sangi tari kam siya po di nipet ade ni kakat na tari dulu kata ka jin bampoy jom ki incentive so ki asya bro ka state kam nanti kiran ke biyo tak siya asan ko ki katukan ni ibenai dan ki biyo tang aspa dan ki biyo tang sanspa te kam itana ta ka jingpo juki nama bagi aya sha jingri badet ijing yo juki badet te ka nite peran jing ya hai ni la persang dan kan dari director u cituri la ong tomi na persang lagi besar ko ka kana tari tu samba te dia juga kana tari ni shin kara ba ni shin na ka ba chang khat tri kam shi po hadu ba ka sarkar ni na kalian department ka tambay bahaya ke jing juki asha again benishim du ekara ka betre tingi soto ba hadin ka kana tare ila e persang bang shimno hi ka chinsang etre ka mundu ka ko tare tanpa kelas dang no ka shti christmas ni soto kan poisho shanuru te pakajini ki pakajini call jong members jong union ba nang ta ki asha ba pro o state ki las no jinjar en no jinjo paret te kim songla kan ki om ben kitchen na ka ba chinsang etre ka na du na sha kasni kata ka kapratrik jong Januari acara pendirian. Tikat aduk penginayo pat takawai kubuan kalian jong ka health department dan jong ka sarkar nama ngila berkenal ngila apa syedi mission director baile bulan kam te ho akiran katukat ni kikam ki basokut do kam shwa ki la poi hi katukat ni ki PCCC basokut kisa tila poi ai day director nampak ni day ho baide bat pro saling sar jong ka state di blokawai kidang podi beduna lagi bagyo e incentives te habai de kani dan kalian jong ka Meghalaya Asha Workers Union ni la rai ba na shin ka rai ba ndu la sha kasni ta pratre Januari aja andre betul ki Asha Workers ke sangat rekam shwa ta adu kita yo pada kawai pada kara dan ini la ya yo ka kalian member director dan ini health department di session pas ta ko statement te nang tang upi hot ka jangan mesti beren te kam dai ka bala support ya kan kaban support tak di ijinyo na state rep di bilang di kampala masabay ki asya kaya kasam ki pala masabay ano nang takataw ni sulon kam paket sente kan pembiang ilu ko bagi jio man kapon report buat hingga sente besar biang mah dan minta kini kini orang ini orang ini dan ki district ki bayo tang aduh cukup na tempat yo di ho ay nasotho kan jong sanjon di kata ni musa ong hadu kan tani tip ahno kajia kadena kajing ho menangani kila ong makadan kadi pengkelai ka komsil ya ka kom bantu hak transaction dengan try na ka common
Kadang nak kalah, kadang nak mandi, kami memperbaiki tengah persiapan kalah memperbaiki dengan lagi pun kita start mau kita kena dengan try ingat kami rumah pasar ada kalah, apa pandai yang teman kalah yang ada kasih itu pandai lagi kini kamsi dari nak pasar central, hendak oleh sih dari nak department, kita try lagi nak government kasih kalau mandi nak kalah tak persiapan kalah memperbaiki dengan program, akabai dengan transaction lagi, bisa lagi implement jadi asal.